Bahagaan lawan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama Ulun Hapipah. Nah, di sini Ulun tuh hendak bakisah bahasa Banjar, bakisah pengalaman pribadi Ulun. Nah, ini nih kisahnya nih antara kisah lucu lawan kisah membari maras. Nah, hari bianu tuh Ulun nih hendak ke kampus lawan kawan Ulun, hendak memberasihi pendopo seni tari yang letaknya tuh di belakang kampus kayak itu. Nah, di belakang kampus tuh ada bebuhan anjing bermalaman di situ kayak itu, nanang kayak berumah kayak itu. Nah ya lo, nah jadi kan ulun ini tahu aja kayak itu nah bahwa di situ tuh ada anjing, tapi pas hendak ke situ tuh melihat juga itu nah ada masih nih anjing nih. Sekalinya lo dilihat itu kededa anjingnya tuh. Nah jadi langsung aja deh lo pakai kendaraan nyur aja ke situ lo. Ihai nih sekalinya ada lubak di situ tuh. Nah ada lubak, jadi kendaraan ini tercelubuk. Nah habis kendaraan tercelubuk nih, sekalinya kepala anjing tuh mencungul, habis tuh anjing ini mengguguk pulang. Sekalinya anjing nih beranak di situ, dikiranya nih lah ulunnya enak mengambil anaknya tuh, padahal kada apa juga kayak itu. Nah meingu anak anjing meingu diri serongkan aja kada mampu ya lo. Nah habis tuh dah ini lo dikira nih kada menyasah si anjing nih, jadi ulun nih meninggalkan naik gitu nah lawan kawan ulun yang di kendaraan tuh ke pinggir ke jalan. Sekalinya anjing nih mahaga kawan ulunnya terculubuk tadi, hendak dihaganya anjing tuh sudah dihiga kendaraan. Jadi kurinah aja gitu nah kawan ulun nih mengangkat lawan ban kendaraan tuh nah supaya kada dihaganya nih ulun nih. Padahal di pinggir jalan tuh antara lengok kah polos kah apakah, padahal tahu aja kayak itu nah anjing tuh di muka situ hendak menyasar seorang, tapi ulun nih kada buka-buka aja lagi. Jadi kawan ulun nih sudah bannya naik, anjing tuh bahaga parah bana lawan ulun. Kawan ulun tuh menyambat ada anjing gitu. Nah tapi ulun ini nah kayak antara lengok kah polos kah kayak itu nah. Pas sudah nak parah hanya ulun buka, kawan ulun ini sudah laju kendaraan hanya ulun buka. Jadi nang kayak antara ulun lawan anjing tuh nang kayak besasahan. Jadi lo kawan ulun ini laju bana kendaraan. Julun ulun kociak ya ini lo kawan ulun nih kenapa laju bana kendaraan, sedangkan aku ditinggalkan anjing nih di belakang masih menyasahi. Inya tuh laju bana kendaraan, akhirnya hendak dihiritnya ulun di jalan tuh nah hendak dihiritnya ulun supaya naik ke kendaraan tuh. Untung pas hendak ke pinggir jalan ganal, anjing tuh kayak kada lagi menyasah ulun, maka tengak keuyuhan habis buka-buka. Nah kayak itu kisah pengalaman pribadi ulun antara membari maras, antara lucu. Kada tahu pang bagi pian lucu atau kada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.